มาเบิ่งเห็ดนำกันเด้อทุกคนเรียนบ่เด้อสบายดีเด้อทุกคนวันนี้น้องก็จะมาโบกเฮือนเด้อวันนี้ก็จะมาเรียนเห็ดเนาะได้เห็ดมาก่อนเลยทุกคนวันนี้ก็ลองมือเรียนมือเอาเด้อเพราะว่าครอบครัวเขาก็บ่มีผู้เห็ดเนาะในวันนี้น้องก็จะพาทุกคนมาเฮ็ดนำกันเด้อนี่สิมาโบกขึ้นเรือนนี่เนาะเด้อสิเฮ็ดได้เนี่ยเราพร้อมเบิ่งนำกันเนาะเดี๋ยวจงเนาะจะพุ่งที่สุดแล้วเนาะนี่เราจะจะรอเจ๊เนาะกูจะเจ๊ชุบมาเลยที่อ้วนเนี่ยนะเจ๊giờ tao lọ xẻo ua hết còn cái đi dậy ua này giờ chơi chỉ là sấy ua là như là lọ xẻo nó ua đấy nó chỉ ho bao là lon thao của kia hỏi chứ bao là nó ho lọ kia của thế còn kia ua tầng gì thế này chở tí đo xì màng nó sư rồi cho là muốn bộ đồ xa ra chế thì nó lấy cái gì đây thôi.น้อยหนึ่งจับน้อยสีโบกนำกันเด้อทุกคน
มาเบิ่งเห็ดนำกันเด้อทุกคนเรียนบ่เด้อกินส้มเด้อแซ่บหลายเด้อเขาน่ะมาเด้อกินส้มน้ำกันเด้อมาปังมาก้างกันนี่เราเลยตัวเราเขากินมามาก้างป้าจะเปล่าหรอเราไปนอกกันนะวันนี้มากินจำกับน้องเมย์แล้วก็น้องป้านะอร่อยมากเลยนะ
cá thì liệu đây lại đó ởทุกคน nó có cả su nó cá thịt kia này nó hơi được chứ mà thì có kia nó chọn được chỗ có tàu tiền thôi nó có cá nó có cả cái mới giờ bên nó có cái mà cá sập tầng nó chỉ có bây giờ có tôi đây tại sao tôi đây đây bây giờ đây chỉ chuột bây giờ bây giờ tôi đây tôi thấy chèo tôi thì chỉ mua đấy chỉ tôi thế nào tôi thì tôi nó có thì hay sao cũng không đi lợ có kia quay mới chặt bén quay được quay chặt bén những gì rồi cái chiều tạo thì có kia đi lỏng có ôi trời ơi đó nhưng mà chắc chắn đôi kia hơi lụt kia mà thì khó được tay cứ bỏ tao tàn à nó có về lò xưa bây giờ nó tầm mà sao đấy tôi chỉ nó khác anh nó sẽ trắng hơn mà bê thường thì có tôi chơi của nó này của tôi chơi chỉ sẽ hành được luôn
cho nó giờ học qua đi nè của châu rồi xong cứ xuống trong kiểu gì nè ăn chưa ăn rồi thì nó có chưa ăn thật đấy à trong này không cái này gì không cái nó không cá đi tiên đi không? Chọn chích xí đi không? Phải chọn mấy chỗ có thể cho cá được. Rồi lắm.ได้แล้วเด้อทุกคนวันนี้ก็เฮ็ดซ้ำนี้เนาะเพราะว่าค่ำแล้วสิไปเฮ็ดเวียอยู่ครอบครัวเนาะ